بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم موهر کلا چراغ دویتا رسول پیغمبر من عند الله طرف د اللهنا مصدق چه تصدیق کونکه لما دهغات معهم چه دوی سردی نبذانو اغرزولو فریق یویڈلی من الذین دا کسانونا اوتو الكتابا چه ورکڑ شویو هویت کتاب الله کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستا دخپلو شاگانونا کأنهم لا يعلمون گویا کی دوی نپوہیگی واتبعوا روان شدوی ما پہات پسی تتلو الشیاطینو چلو استلبا شیطانانو على ملک سلیمان پزمانا دا سلیمان علیہ السلام کی على ملک سلیمان پزمانا دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر او کفر نو کرئی سليمان عليه الصلاة والسلام ولكن الشياطين لكن شيطانانو كفروا كفر كريو يعلمون الناس خودلو بخلقتا السحر جادو وما اوپهات پسروان شو انزلات نازل كريشيو على الملكين پدو ملائكو ببابل بابل خار کی هاروت و ماروت چه هاروت و ماروت وما يعلمان يونکو دل دی دوارو من احد هتیو کستا حتى تردی پوری یقولا وبویل دی دوارو انما بشکا نحنو منچیو فتنة عزمائش او امتحانیو فلا تكفرون تاسو كفر مكوي فيتعلمون فازدوي بازدكول منهما داغي دوارنا ما هات يفرقون تجداي بيرا واستلام به باغي سرا بين المرء فمن دسري وزوجه او دقزي داغكي وما هم مولودي بضارين زرر سونكي به باغسرا من أحد هجاتا إلا مغر بإذن الله بحكم الله ويتعلمون عضي وزدك والما غصب يضرهم نقصان بيورك ولدويتا ولا ينفعهم او فيض بين ورك ولا دويتا ولقد يقينا علموا دويبوه لمن اشتراه چاچی واخستلو دا جادو ما له نبوي دا پارا في الآخرة فآخرتك من خلاق سحسا ولبئس وخامخا دیر بد دی ما هات شرو چی دوی خرز کرل به پاغی سرا انفسهم خفلزاننا لو كانوا يعلمون کاش کی دوی پوهید لی ولو انهم او کچر دوی آمنوا ایمان راوڑی وی واتقوا زان بچ کڑی وی لمثوبة خامخا ثواب من عند الله چه طرف دا الله نو خير لرغرو لو كانوا يعلمون کاش کی دوی پوهیدلی